jutro, ljudi. Evo me, sad sam ustao i imam tačno sat i 20 minuta da snimim nešto, editujem i objavim. Zato danas ide ovaj shit content. Opet idemo van. Zaboravio sam kako sam igra, majke mi. Jo, tu imamo dva česta. Pokupimo ovo, fuck. A jebem li mu. Ne, ovo ovako ne može, Ne. Nećemo tako. Ovako, više. Moramo jedan fin da padne. Ne sredimo onda čest na kraju. Pokupimo prvo ovaj. Healing potion. Ne mogu to ovdje. Nema nikog iz nekog nepoznatog razloga. U redu. Nema nikog. Gdje su mu stvari nestale? What the fuck? Okej. Valjda. Ne može. Okupi, kaktus! Jebem ti mater. Gdje sam ja zaluto? Ne mogu da... Ništa, brat. Ništa. Pokupi. Popi. Ovaj kurac. Gdje su ljudi, halo? Još jedan je živ, eno ga. Wow, ovo je bilo easy as. Opet. Rekao sam da mora da padne jedan win. Mora. Kome puca? No nema. Gdje ćemo sad? Eno ga. Fucking shit. 56. Ubijen. Malo. Sniper. Headshot.
Vidio sam ovdje. Otvaraj ga. Vatice. Gdje je nešto? Šta? Štucam? Ne! A ti mi snajper. Ostavi to, jeba ga. Hiluj se. Stavio je. Ima još dvojce živih. Beži u zonu. Pojedi. Da, pojedi. Popi. Malo. Fuck. Mi je shotgun. I Rambo stil. Gdje je? Fuck. Dole. Pobjeda, what the fuck, kako? Mogu je još da živi, druga pobjeda pored. Strongest player. A zašto sam strongest player? Zato što sam samo ja tu. Wow. Baš vam fora neka. Baš ste smiješni. Idemo opet na isto mjesto da ih malo snajper. Evo nam ga naš prvi chest. Evo ga. Postavio je zidić. Postao zidar, majko. Gdje su nestali svi? Eno ga, vidio sam ga. Ne mogu da ga snajpujem odavdje. Ali onog... Fuck. A što ne mogu se kačim tu? Evo ga. Šta? Odakle njemu 38? Virni, viraj! Nek ti glava izviri. Ne. Ajo, opet. A nisam imao helta. Još jedna. Još jedan put.
Još samo jedan put. Brže siđi dole. I to. Šedesjet jedan. Pomašio. Šta mi se dešava sa mousom, jebem ti mater. Ništa. To je bilo to za ovaj klip. Like, share, subscribe. Voz.